Judith Muja orokura by'obuhangwa mu district ya Kisoro nagira ngo okumaraho ekizibu cy'abantu kutema emiti abantu bashyikire kutunga emiringo endijo eyo kubasa kuteka ebi abagambira bu government ebirene ritongoza okugaba gas zabusha mu district ya Kisoro ekwatanise na Starbex International ehururu egenderire kucendeza emiti kutemwa ahabwenko 90% muri Kisoro district bakoresha abikwi nangwa n'amakara. So ikibazo cyo kurimbura amashamba cyari kitubangamiye kandi mu buryo bumwe bwo twakendeza kurimbura amashamba oyireho okucendeza okutema emiti Muja nagira ngo n'abantu ba burijo nibija kutubya ahanshohoza ahabo kubenku nebazisera abantu benshi abagore n'abana birirwa bari kwiruka baja gushaka inkwi kuko abenshi n'amashamba bafite itaka ryacu ni rikeya, so hariho abantu benshi badafite aho gukura igiti kandi inkwi kuzigura mu gatari nje nagerageje kubaririza ibeyi. Susan Narwoga urukurwa Ministry ya Energy and Mineral Development na jang program yo kuhereza abantu za gas zabusha netekatekwa kuhika abantu abari kurenga miliyoni emwe kandi muri Kisoro nibyo batandikire project eno ya myaka 5 iranga bwe bagambye tugenze tuyita bitumbi by'enjawulo. Kisoro rero tulese kits 1000 zeziri wana abantu zebakola kizi bafuna ne kits ezo 1000 bwe zinagwawo engeri dere bade launch nga bwe njogedde launch to launch ne kits 1000 bwe zigwawo tujja kuddamu tuleete endala kubanga kati bana abafunye leero 1000 balina okukomawo ng'aweddemu. Omuhwezi wa chairman wa district ya Kisoro Alex Nambajimana yashaba gavumenti okuteekaho oburyo bw'okuhwera abantu okuyuzya busya ebidomora bya gaasi yaheza kuhwamu. Hariho bamwe barayigura ku munsi hariho kuja baraza kurifiringa nanga sikwongeramo iriya gasi nanga guriya mwuka go gutekeraho usanga kiba ikibazo hejuru y'abantu kutabona inyinjiza nanga sikutabona agasende, ariko ni byiza kugira uyibone mu gihe wabonye agasende uje kurifiringa, mu gihe utakabonye uyirambike hariya. Bo abatura abatungereza gasezi nibagira ngo n'orutambwe ruhango omuhururu yo kushingira amaka okushishebira no kurinda ebyo buhangwa. Twebwe gasi ntabwo twakoresa mu mazu gacu za gasi kuko dufite abana, hari umwana yaza kwifataho ugasangira mu hoteze kandi akayikoresa nk'uko atasoboye, none twebwe uburenganzira bwacu kabona yuko tudakwiriye kuguma turatemagura turonana environment yacu kaduhereza yo gutekaho biri safe. Ndayishima cyane. Makuru aga gashakwa Adonia Tuheire.